then ngiyanginikeza lo muthi ngifike ngiyenze lento ngilindele ukuthi phela ngizobona amagundana alethe imali ngikhipha u30,000 la ngifuna ukuthi amagundana ayibuyise phela imali ngiyibona ayi ngiwathola amagundana adla ukudla kwami la endlini ngenza njani ke manje awasakule awayilethe imali kunokuthi ayiletha ngimosha manje kusemnandi kudelile bafowethu ngihleli no Dr Zitha kumnandi bafowethu kunjalo dokotela baba khona umuntu olapha ngasekhaya kumele ngoba siyabaqwashisa manje abantu yes kulesimo se-scam umuntu uzivikela kanjani ku-scam i-scam ngeke usivikele ngoba abantu bajule kakhulu ukujula kwabantu akufani khona umuntu othi mayikhuluma umethembe khona umuntu okhuluma uju kodwa ngaphakathi kubolile so khona umuntu othi ukhuluma ngento athi umuntu mayele kude unamagondwane alanda imali dokotela ngifuna ukuza la kule yamagondana dokotela mina emangiza kuwena ngifike ngifuna mana ke dokotela yasiqale la lento yokuthwala uyayiphasisa wena cha no angiyiphasisi dokotela ngifuna ukuza la mfowethu uma uthi awuyiphasisi iziphi izathu zakho onazo ngisho ukuthi okokuqala ngizalwa inyanga mina bengingathwele angithwele ngiphasisa idlozi angikwazi ukukhuluma ngento engayenzi kungakho ngihlale ngithi mina izinto engikhuluma ngazo engizenzayo engingakhulumi ngakho angikwenzi dokotela uzothi umuntu uyafika la kuwena uzothatha umuthi kubalekile ukuthi ema ukuthi ngiyabona ukuthi into zami ayihambanga kahle ngibuye ngizocomplain kubaleka kakhulu umbuzo wakho muhle mpokamthembu uma ungasizakala mbukeli lapho ngasekhaya kubalekile ukuthi ubuyele kumuntu okulaphayo because inishayile futhi nina abantu enilashayo kakhulu leyo nto ukuthi nibuyele niye kubantu enibalaphayo eziye zayizathu ke mina ngiyayibona ezeya ezibuye zenze ukuthi bantu babuye bangabuyeli abanye bethu sebayasabeka ukuthi siye kubona siyo complain ngezathu ezithize ukuthi sengesaba ke manje ukuthi ngizothi angisizakalanga iqiniso ngifuna ngiliveze lelo bafowethu abanye bethu bayesaba ukuyothi mina angisizakalanga noma akalungi bayesaba ngezinye zezathu engeke ngichazeke kodwa la dokotela mhlawumbe izothi into emangifika la kuwena ngifuna umuthi othize ungikalela isikhathi sokuthi okay emva kweinsuku noma ezu10 mhlawumbe ngifuna umuthi wamagondana azoletha imali ngenza isibonelo dokotela ngiyazi ukuthi wena uthi awuyenzi le nto leyo yokuthwalisa sengenza isibonelo nje siyayithinta then ngiyanginikeza lo muthi ngifike ngiyenze lento ngilindele ukuthi phela ngizobona amagondana alethe imali ngikhipha u30,000 la ngifuna ukuthi amagondana ayibuyise phela imali ngiyibona ayi ngiwathola amagondana adla ukudla kwami la endlini ngenza njani ke manje awasakule awayilethe imali kunokuthi ayiletha ngimosha manje amagondwane mina kokuqala nje wempokamthembu ngendlela engazi ngayo ngikhule ngazi ukuthi adla amaphepha ahlala lapha etoilet eBosch oqala lokho so manje ayilike igundwane engakunika imali okay igundwane imali kwazi ukunika imali kungani leyo muntu noma leyo nyanga lingayiniki yona imali umuntu lento iyafana nomuntu othi lethi imali kimi ngizokunika imali abantu sibavuse kakhulu bavuswe kakhulu abantu dokotela ezu umelaphi wendabuko ngiyabona ezinye zezinto uyazisho ukuthi uyazenza la emase mina ngiyeza la kuwena ngiyakula ngize la kuwena ngiyabona ukuthi lento engiphethe uthe wena uyakwazi ukuyilungisa njengembiza amadoda yes emase ngifika la kuwena ngiyithatha lonto igcina ingasebenzi kumina i-scam leso ngeke ngisho ukuthi i-scam kodwa into engingayisho kuba i-scam uma mina usungifonela ungasangitholi futhi mina ngingasayifix inkinga yakho futhi mina ngingasabuyeli kuwe kodwa mina bekade ngize kuwe ngani ngobuhle ngoba phela ngikuzwe mina ukukhuluma ngembiza yamadoda wathi mafika tshona hayi iyalimisa ipipi liqine lithi ngqi kodwa manje mafika tshona ngiyasho mina ukuthi hayi angitholi akwenzeki nje kimi okubalekile ke kuwena njengeclient mawukhuluma nami ngifonele hayi mafika shona hayi ngibona ngazuthi akakenzeki ngalendlela ngikuphendula uma sengibaleka mina noma lingasabanjwa ucingo lami selibanjwa abanye abantu sekuyisiqhemu leso isiqhemu leso ngoba angisatholakali mina and angikhombisi futhi ukuthi nginecare nawe ngoba egcineni kosuku konke efuna siyazi between umuntu oyinyanga nomuntu ozolashwa yabona mina njengoba ngiyinyanga ngiyamdinga udokotela ngiyamdinga uthisha
ngiyamdinga iphoyisa, ngiyamdinga omunye umuntu. Yes. Khona izinye izinto sigcina sesingabafowethu sibuilda i-relationship. Kodwa uma urobha omunye umuntu kuba nzima ubuyele kwena. Ukulapha abantu kufana nokuthandana nentombi. Uma intombi ikunika amanga awuqhubeki nayo. Uyayiyeka. Kuba njalo. Enye ke yezinto engibeka kuleli zinga mina